Subhanallah. Andan keyinki mesele, hurmatly bir tuğanım, ayal özünün köyesinin uyunda men dep olturbaş gerek. Öz üçün yaşabaş gerek. Balkim üy bölöğü üçün yaşaganга hareket kılış gerek. Öz üçün içinde koşuş gerek. Üydün içindeki bardık amanat, ayaldı boyundagi amanat. Güyo işte jüret, sırtta jüret, başka jerde jüret. Oşol vaqtda ayal emne kılış gerek? Güyönün üyün saktaş gerek, güyönün özün saktaş gerek, güyönün avirin saktaş gerek, namusun saktaş gerek. El-mar'atu ra'iyatun fi beyti zawjiha ve mas'ulatun an ra'iyatiha. Ayal deyt güyösünün üyünde cevapker bolat. Jana özünün karamagındagılardın bardığına ayal kişi kıyamatta cevap beret deyt. Andan keyinki mesele ayal erkektin hukuku ayal köyüsüne başı iş gerek. Bizde kocaoyun erkek. Ayal kocaoyun bolboyt bizde. Oşon üçün bizde padişah da ayaldan bolboyt. Ayaldan padişah olgan jerde al jerde korluk gelet. Al el jarıbayt. Adaşı öyle olup kalbasa bolbosam al el jarıbayt. Bu uyat İslam ümmetine. Oşonda ele üyde kocaoyun bizde erkek bolot, ayal bolboyt. Bu ayaldan urmatı. Bu ayaldan sıyı urmatı bir tuğanım. Ayaldan sıyı olot. Peygamber aleyhisselamdan suraştı, ayalların jakşысы kaysı dep suraştı. Suraganda aytdı, "Allati tuti'u zawjaha iza amaraha." Egerde kүйөөsү buyruk berse, oşoga baş ийген itaat kılgan ayal en jakşı ayal dep aytdı. Albatta oşonun bardığı şariаттын чегинен чыкпай турган болуш керек. Чачыңын кыркасын ушундай кылып өтө кыска кылып десе ага баш ийбейт. Кыркат itaat кылып, бирок мүрүсүнөн жогору чыгарбайт. Betindegi tüktörün terip kaşını çıkart dese, betindegi tüktörün terip bирок kaşını çıkartpayt. Anken kaş tergenge bolboyt. Jastıyı salıngan şariat boyunca. Aytır şariat aram degenden başka nersenin bardığında ayal kүйөөsүн itaat kılganda übülödün tımak bolot. Eğer itaat kılgandı Kudayın astındagı parzın da seze turgan bolsa, oşondan ırakat alat. Oşondan kaydı ayal jaşoosuna ırakat alıp kete beret. Peygamber aleyhisselam aytat, "İza sallat el-mar'atu khamsaha ve samat şahraha ve hafizat farjaha ve ata'at zawjaha qila laha udkhuli el-cennete min ayyi abwabil cenneti şi'ti." Egerde ayal 5 mal namazını okusa, bir ay orozosun karmasa, jana avretin saktasa, zina kılbasa, telefonda başka biri bilen süйлөшпөсө, avret degende ayaldın can dünyasında avret bolot. Telefondan ünü dağı gerek bolsa, kebir uçurlarda, bирок mutlakan emes. Fitna çıkıp ketkenden korkkan uçurda günөө bolot. Bирок arracık avret emes. Ana sıtkarı telefondan klastaşlar menen süйлөшүp, je bolbosam telefonga süretlerdi alып alып, internetten birөө menen baylanışkan mına uşuldağı özünün farjın averi saktabaganga giret. Aytpayt, biri aytat deyt, janagı ayalım takıp olup kettir, ne dese töşöktön dagı nur çıgat. Köse telefon menen süйлөшөт экен. Jamını alıp, sırttan karşı nur çıkıp durat eken da. Ayalım muhtavası dele nur çıgat deyt eken, anan ayttir, telefon öşük nur çıkpay kalat. Köse jatıp alıp telefondan süйлөшөt eken birөө menen. Demek 5 mal namazını okusa, Ramazan orozosun karmasa, avirin farjın saktasa, kүйөөсүнө itaat kılsa, 4 nerse olsa, ağa aytılınat, 5'tin kaysı deşiginen kalasan girever dep. Bu erkeklerge aytılıngan emes. Ayalına itaat kılsa, 5 mal namazını okusa, orozosunu tutsa, andan keyin farjın saktasa, ana kalagan jaktan girever de erkeklerge aytılıngan. Erkeklerge oğurrak 5'ke giriş, bilesiңерби? Bирок ayaldardy ötө жеңил. 4 nerse menen dara uşintiп avtomat kirip kete beret. Elhamdülillah. Peygamber aleyhisselam aytat, "Aşaddun nasi azaban yawmal kıyamet isnani." Kıyamatta en köp azap ala turganlar 2 adam deyt. Emraatun asat zawjaha. Birincisi kүйөөsүнө itaat kılbagan ayal. Kүйөөсүнө baş vergen ayal, daydır, palançanın ayılı baş vergen aygırday dep, kalasa bazarga barat, kalasa mazarga barat, padoşka men çogulup aş jeyt, apşırataga ketip kalat, ıskölge ketip kalat, bilbeysin kayakka ketken, sen togotup da koybayt da. Muna uşul ayal kıyamat en çoğun azapka iyi bolot. Ve imamun amma kavman ve hum lehu karihun. Oşonda öyle adamlarga imam deyt. Adamlar anı jaman göröt, bolboy imamçılık kılıveret. Adamlar jaman göröt, bolboy jetekçilik kılıveret. Bolboy öyle kazılık kılıveret. Muna uşul da kıyamat azapka duşar bolot. Biligi var, tanışı var.
орун дейлеп алган ушундай имамдар бар кеде билесиңерби? Аябай фасык, адамдар жаман көрөт. Кыздар менен өбүшүп аткан, жүрүп аткан, тамеки тартып аткан элдер аны жаман көрөт, бирок болбой эле имам ал мисалы үчүн. Мына ушул адам да кыяматта эмне болот? Эң чоң азапка урматтуу бир тууганым дуушар болот экен. Кудайым ушундан сактасын. Кудайым ушундан сактасын. Андан кийин аялдын милдети, эркек дукуктарынын бири эркек таап келип аялын багып атканга аял шүгүр айтып туруш керек. Жана эркекке дагы ачык ыраазылык айтып туруш керек. Эркектин укугу аялдын милдети. Эркек ошондон шыктаныш керек. Рахмат, ушинтип атасың, таап келип атасың, бизди багып атасың, Кудайга миң мертебе шүгүр сени мага бергенине деп, аны асманга апарып жерге карап жүрүп ушинтип эле мактап туруш керек. Ошондо газдан берип туруш керек буга. Ошондо бул өзүнүн ордуна келип калат. Качан көрсөң тылтыйып, тапканыңа нааразы боло бере турган болсо, бул эмне ал жакшылык алып барбай турган болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Раайтун нара, салам ара каттун кал яуми афда." Мен тозокту көрдүм дейт. Пайгамбарыбызга өңүндө деле тозок көрсөтөт эле Кудай Таалам. Көрдүм, бирок ушул көргөнүмдөгүдөй эң бир жаман шумдуктуу нерсе көргөн жокмун дейт. Жаман бир нерсе көрдүм дейт. Ва раайту аксар ахли ан-нисаа. Бул көргөнүмдө тозоктун элинин көбүрөгү аялдар экен деди. Бул көргөнүмдө тозоктун элинин көбүрөөк аялдар экен деди. Дегенде бима я Расулаллах, эмне үчүн булар тозокко ушинтип түшүп кетиптир? Аллахтын элчиси деп сурашканда айтты: "Би куфрихинна." Алар күфүрлүк келтирген үчүн дептир. Сахабалар сурады: Алла, аялдардын баары капыр болобу?" деди. "Жок" деди. "Силер айткан Аллах Таала капыр эмес. Булар намаздарын окуйт, орозосун тутат, жоолуктан эки адам керек бетин дагы жаап алат. Бирок булар эмне? Өздөрүнүн күйөөлөрүнүн жакшылыгын көрүшпөйт. Булар неаматка шүгүр кылбайт. Булар жакшылыкты билбейт. 10 жыл жакшылык кылып, бир күн тойго бара албай калсаң, подушкасы күйөөгө тийгенде сен мени жыргатпадың" деп айтат. Өмүрүмдө жакшылык Өмүр жакшылык көрсөткөн жок. Мага кандай адамдар келди эле, ошолорго чыкпасаң ачыккан бешенем ушинтип аткандар бар да. Эшматка тийген болсом жүрөт эле, мына жүрөт машинеде дейт мисалы үчүн. Сен ишиңе алып жүрбөйсүң мени деп ушинтип айткан аялдар болот дейт. Демек канча жакшылык кыласың, колуңан келишинче кыласың, четелеп тойлорго апарып эчтекеден калтырган жоксуң. Бир жолу бир неке болуп бара албай калсаң, сен мени жарытпадың, сен мени жыргатпадың, эмнеге сага тийип калдым элем деген аялдар, мына ушулар тозокко түшөт дейт, урматтуу бир тууганым. Демек адамдын кылган жакшылыгын билиш керек. Ошого шүгүр айтыш керек. Жок эле дегенде сен ага шүгүр айтпай турган, сен деле өзүң бай болуп кыйын болушуң мүмкүн. Бирок баары бир күйөөңүн духун көтөрүп, ошону менен кыздарыңа, балдарың аркында тургандарга, үлгү ала тургандарга туура тарбия бере турган болсоң, демек урматтуу бир тууганым, мына ушул бакыт болот.